Olá, Maluxira, e me rodo dia que lá, fila fali e podcast program Haune Sassing, hamuto ko Haumeli Fraga, no e Haune Sorin, Haune Belun. No hau minha belon Jack Oliveira. Yes. Episode tolu hatnya nila iha, hamesak Sim. date, mas graças a Maroma, no, agora dá kami, amne rua mai fila fali, hodi hamalu kimi podcast ida né no ia episode de lima los que lá. Sim, episódio da Lima, né? Da Siracelo que me beliona. Mhm. Quase episódio rua ne maka belong meli mesak, né? Sim, hamesa kalau hak kesepian los, mas agora dá kuni ia be amne rua bele ya komentar ambele hamutuk para sedia kelihatan. So episode rua tolu hat com certeza me nonton nona hau fir katak selur bensam ba imi. Amin. No dadang ne ami habanaka be spesial tebes niamos bela dihan jovem ida. Tama hau conhece pastor ida né. Hau conhece wahira mas escola pré-secundária. A minha escola parece que há kakak, a minha muito cá. Pokoknya harus dia harus uso para minha conta. Jadi bela dia belum dia kari. Bele mosno né. A minha conhece malu claro, então halo dung hak forak, mas hau kar katin história, o insamak ni bela sai pastor. So pasti hari nain serah hotu mos kepo ituan curioso tah hatene semak pastor ida né. No mos kar mi le ona hiana ba, mas sidau katene semak nia. No, oke, kita langsung baiha. Pastor. Yeah. Halo, Pastor. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Ya, bom dia. Dia kalai. Dia. Pastor, introduce lai. Pastor Nyenaran. Ne parente ne kolega. Au Nyenaran Marjenito Jeronimo. Nyenaran bolu uluk. Ya tempo passado bolu nito. Tempo 75 nih ya. Nia tempo 75 nih. Mas agora conhecido maka Jelmi. Jelmi ne dia katak Jesus Love Me. Wow, atau mudah narang. Oke, Jelmi, Jesus Love Me. Bela hama Jelmi, Jesus Love Me. Oh, sing, hawa tadi pastor ni narang uluk bolu Nito los gelai. Mas depois de Jelmi hama semak Jelmi. Final Jesus Love Me. Wow. Oke, pastor. Agradeço los tambah pastor bela tempo di mai prensa podcast ida né. Pastor introduzona itania audiência hatena na sema ke pastor Jelmi então pastor bela conte duan tok ba itania audiência sera. Oi sama ke pastor Simon Jesus. Au uma usia katolik au inan serviço igreja anesan katakista. Oke. Mas banyirannya hau maya dili depois hau mau ida gori Amerika naran Adriano Jeronimo nia luri hau ba igreja mas nia sudah katene Jesus sudah katene cuma ba igreja de mas 2007 ba igreja depois 2010 hau simu Jesus liwusi youth camp yang debat tema idan yang kata kita tahu kalau berani tahun ya tempo neba hau karak berani udila tambah banyak rami baik gereja situasi nebe maka yang suruh ya familia maka sempre castigo akneha depois tamrik ne tamono kalau kita baik gereja dader tambah akneha lor dader to lorait tahun itamono ne tahu ya fatu kikuan krikiloan ne tahu ya saya leten keramik leten depois kita aknea kan tahu tamono mas tambah saya magting kita ya tambah siralako ita saya ma kristão então bela dihan desafio mane bahira ta sai kristão fila usi igreja ya castigo tem castigo oke ne mais menos hanti ne hira 2007 8 atau 8 tambah 9 nya utama asrama uluk tempo ne ami Nazaren sim Nazaren kan sisine mai Nazaren sim ami neba depois maka ambala neba depois a foto de jauh tu Roma oke então pastor sai cristão também tem mal uma glorita ba sim depois nessa ho lite tempo ne itenia inang aman pastor inang aman no insa simu kalai agora dá que será insa hau tu Roma
Onia ama veteranus nia simo osan veteranus. Ita tena kata kema veteranus ne timor ne agora ita kedean veteranus ni ya osan lah. Ya osan sim. Então onia ama simo osan atau simo osan ya dean osai kristaun au si lahareo. Wow. Lare oni sekolah saya det. Então ya tempo ne ba au senti kata labatida. Au fiar maromak si ajuda. Então hau sekolah mo sau nunca me susu osan 5 senga 10 sen la subau ni nama. Au andal kan det maromak katak maromak karehau. No SMP tamat ya des depois au continua un SMA Ihanur ne sekolah selu. Fulan mabe maromak prepara. Laos liusione nama laos liusione família maromak prepara. Wow. Oke. Oh ini pastor dia pastor lah khusus nen osan rumah ba apa ma. Pastor hirus kalah sira. Fufun au senti hirus tambah ita undar oan. Apalagi au ne anesan wambot ya ina naman. My bet na banhira au senti didia katene didia kona ba maromak nia plan au nunca hirus. Bahkan au setiap Natal au makusu di sekolah. E agora dá ensai minha relação dar oan inang amang agora sira fuf banhira utur maromak sira re kleur ba kleur sira tene kata buat rumah nebe diferensia lah hanesan hau ida uluk. Então agora sira mai dile sira ba igreja no sira yak iliomar sira la ba igreja katolik. Sira deklarasi ni angkat sira ema kristau no ema diferensia. Wow. Pura close né? Sim, Bem kata possível processo quando o pastor Raul conhece Jesus e na nama será castigo tem que hakne aqui recrear letra mas depois de que os família mosim o resultado não é dia pastor sai haturu na Roma haturu exemplo larai hirus mesmo e namang las para o sustenta a escola normal sim quando ita hirus sentimento e dene moço haone normal mas bem itamos la belarai ódio e usi pastor ini paciência Ninha domina bem e continua tudo, tô aí com ser saio de cristão. Graças a Deus tem família agora sai cristão e pastor sai uma cá halo itu ho decidi at sai pastor. Tamba how conhece pastor, halo sai dia how conhece pastor e tempo SMP, da escola, e conhece mal mas hamos nunca imagina bahira how começa a estar universidade, a rona katak pastor ba escola Indonésia, ho di foti escola teologia, ho di sai pastor, how fora que tuan, sai pastor, mas hanesan nudar ema com certeza ita ia fora que tuan tamba how hanoi encarik pastor ia jovem ida los galai, pastor jovem ida no com certeza ia mehi nebe hakarak ema barak jovem barak agora hakarak serviço, barai liur, buka osam para hadiah futuro, karak moris dia que mundo idene mas pastor ini mehi hakarak sai maroma katang konta tu idene ulu kau seia katolik hau ne mehi hakarak sai amo sai amo então ia que katolik ela consegue realizar mas ia cristão bele então lá ses malu né lá ses malu uluk ne hau katolik au ne cita-cita gane saya nesan pastor sai amo mas be hau ne nesan latar belakang ne be nakarten namora dor las namora det mebe buat tutu nebe maka mundu halo tahun ya tempo nebe maka hau mai falik Kristen depois sau inclui hau ne an ministeru depois hau ne fuang começa na cloque akarak sai pastor depois ya tempo nebe atu sai pastor ita harede tamne igreja NCC kikuan igreja nebe maka mandiri ya igreja hanesan independen ida laos ia igreja seduk ni aukos ni mesak então tempo nebe hawa tuba ya sekolah au nia cita-cita karsa sekolah mebe hawa au masatena ne igreja nia kundisaun katakla ia osam para bele suporta então hawa lora soundet ya tempo nebe hau ministero amoto ko esperança katili sim então nia sempre suporta hau nia maksana sa inan rohani ida bahau nia dudu hau odilau tahun banjirau nia sema remata iya 2015 hau sinti kata netim pona kare kau sekolah tambah sekolah remata mabe ternyata pastor Aci bulu hau haruka hau kata ba ministeru iya ermera tinan ida
Ministerio Merah de la yang tinan ida me ba mag disidi tinan ida. Sain dar aman ba asrama sira. Ne hau mak aman primeiro ba sira ne ba. Depois ne ba hotu mai dili hawan atu ba sekolah na. Kuntura be universidade. Universidade atau sekolah teologi maksudnya sana. Laos sekolah itu tulu kau lagosta. Ulu kau direktor aruka dan ita akarak foti saida. Tambah waten kata kau direktor bela juda hau ya partai rumah ne beli sekolah UNTL. Mai be audian sekar kia UNTL teologi iya bele au foti. Entau nade direktor tolok hau. Harga mati. Harga mati nih. Tolok hau depois tambahnya laos tolok ko irus nya limar maknya tolok depois ya dan one anesane awakar ko ba sekolah foti buat rumah para bersih salah awakar teologi saya pastor oke toloson narande asina ga foti rumah buat rumah para yang penting naran iha kan dia au foti yang bau medisina general mai bau sinti kata medisina general tidak mungkin au liu entah dan mak au foti nah mai be depois dia idane au mai dili mai fida falia dili au tama sekolah kadi kapasidade estudante primeiro makau kadi kapasidade estudante ne primeiro makau no ya tempo ne ba pastor sira noring hau pastor Elenai pastor Samuel pastor Ans pastor Carlos sira noring hau mak estudante primeiro depois maka hamu tu ko sira staff sira iya kadi abia la conseguir remata un estudo tambah maromak resposta ne oração banheira ao tempo al oração meditação kata kawakar no seju awakar ba sekolah pastor loron turde maromak for resposta kata liusi pa aunia mama rohani kati dan itasi ifuang galai akar ba sekolah pastor adan kalan mak aku finder mata nia. Anu zizu. Dan oke entah nalo itanya surat tabana. Fulan ya neba fulan Juni. Entah fulan Juni ting serba para Agustus sekolah on. Ini pastor bahasa tinan. Iya 2017. 2017 teve ami foi tamu universidade haho e pastor maroma kata di sekolah iha Indonesia. Teologia. Então bela dihan ne mehi dunik ne mehi husi kekuang kedas no maroma lancarkan buat hoto maroma campur tangan hi buat hoto hafasil buat hoto. Tam bela dihan kata pastor ladu iha hanoin kono ba mundo ne ninia rikusoin mundo ne ninia sucesso ni carreira pastor la hanoin no dana saya exemplo dia com os bar jovem serbe mesmo que é tempo nebe makanya sidau cristão ni hahalok nesam ema nebe la conhece maroma mebe husi kiko kedas ni hanoin kata hawakar sai amo ikus mela sayap sai fale pastor bahasa liman lah oh Malaya husi serontok bahasa liman deh pastor itu sai pastor iha mais ou menos tinha hira husi 2017 no to agora 2017 ne ana sana ba sekolah depois mebe ema hotu ya na sekolah sira bulha maka PST sira pastor ya. Pastor oke tambah aunia ema nebe maka sekolah ne bangira mai asur pastor Aci ya Timor depois ba fila fale neba sira bulha dan imiteng ser respetannya pastor tambah sebelumnya ma sekolah ne pastor Jove tahun ami ba la belakar telefoni semester 1 atau semester 7 mak foi belakar. Wow. Mas clear. Depois pastor, depois la car telefone me ia aula de quando sai liur bele. La bele foto. De pastor ni do ni não isa. Sabdu mak foi belakar. Oke, fin de semana. Sabdu dader belakar, domingo lorak belatama fa. Ide ne halo pastor hasa karik hau de. Oh my God, sábado foi em car, com certeza há saudades da minha família, há colega sira, cari kau ia doben, há saudades nya. Desafio pastor você, pastor hanoi gal há dessa. Mas bem, ia diferença hau sira ena ba. Tambah hau sira izinkan hau mesakar telefone. Wow, so é um privilégio. Tambah hau mesti ena ba saya nesan papa asrama ena ba. Oke. Ba manenian entahun
hau tingser kar telefone, depois hau mos kar telefone para urusan nia visa sekolah nia. Tahun idane depois hau mos kar telefone para sarani balu si Timor suara saung karik. Hau bele ajuda ora saung nia ba. Nah, tahun ema bot sekolah nia bot izin fo izin kata hau bele kar telefone. En tahun kolega siro tutu lagos ta hau ia tempo nembak. Tambah hau nudar papa asrama sira tingser tunduk. Oh, duni tambah se hau maki haser ni Fatimos hau la dungosta tambah. Por exemplo, hau rainain. Pois us ne mamai itnero comparit o isi kikliu hau. Sama que kar telefone halo kar telefone. Mas lah hebetida. Idane bel dem privilégio. Parece responsable de mesmo maromak fobania. Yes. Mas dia kona ba doben ami hene ba di sada asina kontratu labele namora to semester 5. Oh iya. Tanto namora Timor Leste, tanto namora Indonesia, apalagi ya sekolah ida. Labele. Sebe akara namora kartoman, silo mania osan, fila fali baitenare. Wow. Mas dia, kau nem se takarak fokus dunik sim. Dene desafio dan se takarak fokus dunik ho di aprende, estuda dunik, kau nem tem que anesane dunik. Dia pastor nek buat tidak karik depois sensa referensi inspiração da ba hanesan hodi hane teknik hane hari nain sira jovem sira karik ba sekolah belba. Oke, pastor ita kuliah kona ba ita kuliah buat bara kona ita liu buat bara kona ami hakarak haten pastor ninia definição kona ba cristão lolos mak saida mak cristão. Kristão ne bahasa ya saida Inggris mos Kristen depois ita ting saraten ne definição kata Kristão ne laos Kristão dan bebaibain. Ne anesan iglesia Kristão ne anesan igreja ida. Tambah Kristão ne maromak nia elafatin. Ya ne mak bulu narang Kristão ne be iglesia bulu si nakukum bana Roman atau sena Roman bana kukum. Entaun ita teng saraten significa kata Kristão ne laos buat tidak lebih fasil. Sekarang lia fundet Kristão ema hutu tu bela sai Kristão. Mas be Kristão precisa buat rumah nebe maka dejijaung tindakan rumah nebe maka usi ita rasik. Nesan ita ne pasado ita bele hamate no ita fiar ba maromak ba Jesus Kristo det katak nain Salvador ne maka narang Kristão. Nebe Kristão laos tu ema ututu mai gereja ona ne Kristão. Ema mai igreja anesan tradisi det dalam rumah. Kostumi. Mai be dejijaw nu si ema ida ne rasik ni ema kabele hanarang Kristão. Mas pastor, se how mai igreja how servir a igreja neba how bele canta, how bele toca, depois how bele prega maromak ni lefuan. Mas onsa how ni halo ki heleu se how por exemplo how se tolok, how se hemu, how se ba festa. Dan onsa katak ne Kristão Nema koin au dia hangkata Kristão ne la fasil. Ne anesa nema koin ita sekar ka ministeru ona ya parti gira maromak nia meja walo ministeru ona maromak fo fiar ona ministeru me beu se halok ne be mundu nia ne la Kristão. Tambah Kristão significa tu sai na Roma. En tahun buat rumah ne bita subar. Anesa na halok pasado. Aku tu depois moris valeu moris phone. No usik maromak maka uja saya anesa ita anesa instrumento det para halau maromak ninia obras. Sekar kita si tolok, sekar kita si dansa, si hemu, si estraga ema, nia feto sira, fen sira, ne laos Kristão. Ne anesan mai para buka rame-rame det. Maromak muslakun ese eman sane. Mas pastor, bele conta itu antok hanes orang pastor yang kata ki tempo ne mak pastor ho karakter hanesan mundu. Abe depois di dane pastor Simon Jesus e kusmai saido ni pastor. Bele conta tok experiência ituan e bele foto ideia balon kata por exemplo how bele usu pastor ne. Mas pastor yang sama how bele husik how ni halokat ne. Onsa pastor ni experiência quando husik kita ni pasado ni bemaki. Hau uluk ne ema dengan kata mundu Katolik kita. Dengan Kristão bebek mundu. Hau halo buat tu hau ni
One mantan pastor itu mantan barak di Makhau karek liu 100. Wow, 100 Liu nih. 100. Namora lorong ida putus mos iya, namora lorong romak putus mos iya. Au senti buat tutu ne banjir sida kunese maromak. No ad kunese ona maromak mabe sida pandumi maromak. Buat tutu ne diak. Gustu tebele halu buat tutu. Bahkan hau bele halu buat tutu ne be maka dilarang orang-orang Kristen ya. Sebelum nikah la bele mori samutuk mabe tempo ne hau bele halu buat tutu tuir hau nia hakar gustu mabe banyak rau foti de jijau tuir maromak ya 2010 11 ne au simu batismo 2010 au fiar maromak simu Jesus ndarna Salvador no 2011 au simu Jesus no au sik buat tutu nah tambah au fiar katakone maromak iya no ane maromak abambero fojul kabahau tahun de jijau ni etene lima. Então, bela dia kata tengki komitmen tu ho itania decisão bema. Komitmen tu ho decisão bema kita halon ho dituir Kristo. Berarti ta tuir halo Kristo nyen. Husika halok na bema mundo nyen. Yes, honi indane betul importante tebes tambah ita barak agora. Ita sai cristão, nara mak cristão, ita ba igreja ita halo itania lor-loran essa costume det ba igreja badinas la falta. Ita hal buat serne mebe hal maka importante di hatur kata kita ne na Roman duni masin duni tambah Jesus bolu itu sai masin no na Roman ba mundo dene tambah ita han ihe tempo da agora ita hane maka oisam kau ba igreja oisam maka hau ni pastor sira hau ni padre sira amu sira hareau kata kau igreja mabe ter los ne ansa ba me made kata ita ni isin he igreja mabe ita nia neon ka ita nia espiritu ni helior. Então, bela dia kata koke hau ba igreja mas lahia botida saída mak pastor sira amu sira kolia hau la persijarona lahia botida narang kata hau ni presença. Então, bela dia kata maromak ninia tujuan baita mak lau sita nia presença mabe maromak ninia tujuan baita maka oisama kita bela sai masi no naroma no isama bela sai duni maromak ninia instrumento mundo dane. Sim, monjak. Hau concordo de tambah dalam rumah ita kristau ita so hal itu kewajiban ita hal igreja hasan absensia ida. Karena ita ba sekolah kari kau bapar hal bele falta. Hal bele falta hau tingki nene. Jadi ita hal igreja hanesan domingo hau ba ou kultu estudo bíblia hau ba, kultu jovem hau ba, kultu mani nia aman inang hau ba. Para hasa prensa absensia det. No dalam rumah ema balu kari kristau balu kari hanoi ita kari kita hanoi kata balaleha tu balaleha ne tinggi badinas ba igreja mas derma ita badinas ba igreja mas ita ni halok la mudança ita ni moris makna fating hanesan ne mo saugati los gale pastor tambah gore igreja barak maka hanurin salah salah basarane sira tambah sira hanoin hanurin ita tene kata kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah mabet ita uja salah tambah saida tambah seolah-olah ita uja anesan gratis berarti buat tutu nebi tahalo turitane akarak. Mabe ya neba teng kasih karunia ne dibalik kasih karunia ita teng seratene kata lahir baru. Kuando lahir baru berarti bertobatan. Nebe arrepende la iya, lahir baru la iya. Mesmo dia no fiar maromak mabe ne usi ibundet. Ne anesan Tiago libro Tiago nia na tete kata fiar nebe makamamuk. Mesmo dia no fiar, dia bumus fiar. Kata Jesusnya maromak. Mabe dia bola bela lutuir, arrepende dia bola bele, tambahnya musuh terbesar maromaknya. Anesan sekar kita mos alon nunita fiar maromak, mabe tala arrepende, ita mos termasuk musuh terbesar. O bele ba igreja bele halu batutu, aktividade badinas, mabe quando moris fun lah ya, ne significa nor. Mas pastor, significa si moris fun ne makido insan. Moris fun maka ita teng serusi kita ne passado. Fiar Jesus, simo baptismo, no usik boto tu nebe maka masa lalu. Moris fun. Significa tesikotu la relação nona. O buat ne. Dos ne. Ne ita tem que commitmento doni tambah seita ita makala pronto para tu husi kita ne passado, com certeza ne. Hanesan itarona bye-bye pastor sira pre kata ihita ne tempo da agora ita hanesan ne cristão saída mak lidera ita hodi lao será kita ne passado será kita ne doben ita ne costume ka
Jesus mak lidera ita. Então, ita tem que hater ini se ita ne passado mak lidera ita com certeza kata ita na fatin ho ita ne passado ne be mak ia kata oh ida ne ba mak dia da rumah ita ne sentimento ne be mak uluk dia kata ida ne ba mak dia kliu então ita mak ba na fatin kotuk. Mas bese maromak mak lidera ita com certeza ni halofoni ita ne moris ne hadiah ne tambah ya Biblia dia kata maromak fo perdam baita ni laos perdua det mas nia hamos no ni haluha ita nia salah nia fo baita moris fo. Yes, pastor nia versículo fundamental bahir itu sai kristão versículo ida nabe. Au uluk sai kristão laos tambah arepene tambah ayat mabet ayat arepene tambah ananu Sim. Kare kimi se ano kona ba delinda ni lagu ida labele do vidas. Então ni lagu ida makalo hao anesan força bahkan lo hao hamrik o de luta. Tambah ya tempo ne bane asir ita tendedet kristão fufu. Biblia atu lemos susar. Apalagi Biblia bahasa Indonesia hotu ita sekolah Portugis lah hatene bahasa Indonesia. Bahkan au bato sekolah Indonesia ema sekolah Indonesia bahasa Indonesia au si ujal ya fun English ya ba sebelum au de amba maroma katak sekar kau latih bahasa Indonesia au fila fali ba Timor Leste dia kliu duka o mai sekolah teologi entau ni tempo ne bal lato fulan tulu hau atene bahasa Indonesia bahkan sirau tutak fodak nebe ayat nebe maka iya tempo anu favorito maka Matius 7 ayat 7 katak tuku damatan lok maromak si loke aidane tambah ya tempo ne bane hau sai kristaun asuru de jafiu mak wena odihane katakinan aman 45 katak label hari di sekolah en tahun ayat tidane saya nasan saya dah favorito tambah hau fiar maromak resposta saya dah makawah karak mabe hau tengser afuna nian hau tengser convida nia helai hone fuan odi nunen ya bele rona hone rasa. Yes. Oke, pastor. Husi pastor ini versículo favorito nebe maka iha. Pastor fiar metin hodi dari sona pastor to iha momenti dane. Mas susi tempo nebe maka pastor Simos Jesus to ba escola Indonesia, depois ikut mai hetan consagração saido ni pastor. Serviço bot saida maka maroma kali hetan por exemplo bot extraordinário dane nebe maka maroma kali hetan ni moris maka saida. Serviço bot bahia namoris maka un saluta ho joven tambah ihane atau antes satu ba sekolah haunia skripsi judul skripsi nia tiana nea hau anu yang kata iha ona maka iha Mazmur 119 ayat 9 apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih sesuai dengan rencana Allah. Entau ni hane baunya judul skripsi mos foti peran hamba Tuhan untuk mendidik anak muda mempertahankan kelakuannya bersih sesuai dengan firman Allah. Yes. Entahun haunia luta maka unsa joven bele moris santo. Moris santi dadi. Dalam barak itania duvidas nudar kristaun maka emala bele sei santo. Ne itania keterbatasan. Bahkan ita nukale Biblia. Mabe bangira itare Paulus ninya moris kata Paulus emane salah nain. Dia dan di antara mereka paling aku yang berdosa. Maybe di saat dia berdosa nia arrepende nia saya emas santo. Maka naran santo Paulus. Entahun lah ia buat tidak nebe maka difisil ba ita bangira ita fiar maromak. Bangira anaran ita santo signifika bangira ita arrependimento total ita niniaan no ita halo saya dan maka maromak karak lah signifika kata kita lah halo salah. Di saat ita monu lahanesa no idane be makita mursi laran. Monu ni anesa de repente ya larane hakarak. Entahun ita teng saratena katak monu la osalo ita sai salanain. Mabe banyer mursi laran maka ita sai salanain. Entahun haunya luta makas maka ba oin loron hawak gosta oin sa muris samutuko joven oin sa mendidik joven saya mane be maka ya futuro ne be dia ya kristaun. Tambahanesan maromak bangira kualia o Abraham nia dia kata apakah ita sehetan nema kristaun ya fati neba depois nia den beleka hai manaingan sane entau sira tawar menawar to ikus
acontece saya maka Abraham akarak tahun haus anesane hau akarak luta ba timor katak Kristaun ya timor hau fiar katak utu sirbiso mutuk di akona nebe akarak joven sira tambah ita tene katak buat tutu nebe acontece ne joven itare marat soe oan joven Yes. laos kabenain cuidado oan joven maka halo tambah gosto soe então hau nia luta maka joven au agora lu nia mehi nebe maka fokus dio hau halo sport ministry inclui feto mane atau halo kunese malu igreja depois halo bulu ema seluk liur atau kunese maroma mesmo target nebe kick ya tambah di usia ne ema lao sema tutu gosta de sporto então kick mebe hau koko nafatin odi halo idane. Okay. Então, bela dia pastor ini pelayanan específico na jovem sih. Ohim pastor kolian katak pastor ini serviço antes ba escola mos anudar liderança jovem. Depois a escola nemos pastor hanoino na katak ohim sama ke jovem ida bela cuidado ninian hori saidu ni jovem nebe mak maromak ini jovem nebe mak santo ikut mai pastor haker duni kona ba buat ni. Onsa pastor ini acompanhamento com a crescimento cristão sirene em Timor Leste liliu juventude. Iya, ita redet ita ututu hare kata juventude kristaun mos agora lahanesan juventude kristaun nebe lolos. Ya. Balu ita konta ba 50% fiber wa. Ya kristaun balu nebe maka fokus duni no kristaun duni maybe ya kristaun joven balu nebe maka lai mesmo nia Simona Sarane mesmo nia Badinas ma igreja bahkan nia Hananu iha altar maybe lai ya entaun idane maka hanesan tugas ba amika haur mos o insa bele muda sirania hanoin nebe maka laos hanoin biblia idane. Mas pastor insa maka ita bele hatene katak jovem sira agora ne double life. Ita redet ita ami ya estudamos ida naram psikologi. Okay. Nebe sekareka ita emat pastor la osgawaan sira mebe ita diangkatak psikologi ne buat ida nebe ita mesmo bele tu nia la osatenu ne fuan lai mebe nia bele kunesi o. Okay. Então ne exemplo makau kualia mel bebê kansan au bel kunesenia sedet maka kual seda mo sabel kunesenia nansane então bangire ta kunesenia ne ita bel hateni ni amoris pessoal la sita tene det nia naran nia família me be ni amoris pessoal mesmo nia bel subar me bita tene usini nia matan ni nia bokan ni nia liafuan ita bel hatene então nia ne bita tene on ita bel ajudannya. Okay. Ya. Bahira pastor hasoro jovem sirhane sone. Saida maka pastor halo quando hatene katak jovem balon nebe maka nia Morris começa fahe barua. Asa nia começa hadomi mundo começa dok simaroma kantau. Saida maka pastor halo hatene panesan. Laos fokus det ba hamne gereja ya. Laos sisi mebe jovem hoto. Mesmo atau católica atau Kristen jovem quando nebe mak exemplo ya motor leten ya dalan nebe laser hau langsung akilar tambah itania luta ita karak atu buat nebe diak hau ya uma ami ya amnia uma hau nia banin ya kos barak entang kos ne ma barak mai jovem barak entang jovem barak ne siralur sirnia doben mai hau atete bau nia banin labele mabe bau ne banin dian laba tidak usik basira makalu ita laba mabita saya batu sanuna tambah itania ita mak uma iya uma siramai mabe hau akar katete katak idan ita teng sero berani odi tegur buat nebe mak salah tambah pastor balu atau tegur buat nebe salah sirahan no baraka ilaos lakune se hauta lahaten hauta laosane emata laosane jemata yang tahun dane maka susar hau akar katete kata kita tengser hatno yang kata ita nudar lideransa atau ita hadomi timor ita karak timor sai diak emang hutu itania hau to agora hau lagosta hau nia joven sira namore dalan-dalan hau ulu kau prega pernah tete kuan namore dalan hau area usoke
mesmo ne karek ni ano bele ba karek ni ano idane anesan sala ida mebe oden hau soke tamba onori nona dalane la satu romantis onamora mebe hatu sai na Roma. Wow, keras tuh né? Aune India, gleli a parte curigi nian, tamba se te kole kono curigi lá você morro tu gosta botira curigi né? Botira curigi né? Dia, kalau stini niat dia bem mais né? Mas be lá você morro tu tak karksi, mas be maromang lifon dia kono ita simu didikan, ita simu teguran, ne dia baita. Maromak beluja qualquer seret, maromak atan, ita ne belung, ita ne kolega, ho di bele curigi tamba maroma kadumi ita no maroma kakarak salva ita hone nebe jovem serkarik hetan curigi how la dihan kata how gosta sim curigi lá hamos daru sai mo curigi how sinto sa fone tu hana sa hani fone tu de bang koblar né mebe okay depois how nem fila fale ema hadumi how tane ma curigi how par how belawe dalang los dene budia mas bebene ma dehane ema nebe ma kadomita ne sempre curigita. Bema ne bema ka ladomita. Mesmo que ita halo sala mas ne lá batida halo de. Idane cuidado ne los domin. Idane bela ita ni musuh tamba. Ida den dia ko halo sala mas ni dia kala det hati-hati dia tuluro para monu halaso. E a pastor inia mensagem ma jovem sira ne be hanesan pastor tamba pastor Hasan pastor jovem ida, mas os que kuang kedas mehi hakarak sai maromak atan, depois fila falo de servir jovem sira, juventude sira, então pastor em mensagem basira para karak seria panggilan, seria chamado ida ne sira karak sai maromak atan, ou da rumah sira agora sira karak servir ne colega jovem serve mehi serne sore da rumah Lau salah ela dalam persija ela maromak ini tulun, maromak ini salvação, mas ser la brani atau kuliah pasal mensagem basira atau encourage sira, ou sira mas bela brani fotiação. E depois em chama ka jovem sira bela mantém nia moris de continuar a santidade. Yes. Oke, primeiro maka a jovem be maka nesan akarak sekolah pastor, ne pastor lah saya fasil. Tambah pastor ne dan muris tomak kita entrega bama romak lah ia buat tidak nebe mak kita nia o atu ba ministeri rumah kemate ga ne otu tu maromak nian nebe lah ia ida maka protes bama romak nebe atu saya sekolah teologi ne lah fasil mebe banyira ita hakarak duni panggilan duni maromak loke dalan tambah ita ba sekolah ita si urus surat barak apalagi ba sekolah ia sekolah nebe maka Laos Kristen, emania alfandega sirane si usu ita perguntas barak. Mabe ita ne anesan buat tidak ujian. Ba ita nebe karak jovem balu nebe maka karak sekolah teologi, sekolah pastor. Nek da dijau nebe maka diak. Labela reba mundu, se ita reba mundu nia karak ita kecewa. Tambah pastor lariku. Karak riku lalika saya pastor. Nebe ita ting seratena kata apa adanya saya dah make iya nebe hakar ke sekolah laba tidak padet kari kita dian haula bele prega badet si ita hakarak maromak loke dalan anesan bangira musa nebe dian haula bele kualia hauna nal telok mebe maromak dan bahan ya ba en tahun ita mosanesan kari kita la bele prega la bele fuano ba ema ba sekar kita ne dian maromak dan ita budu hau ba nebe jovem sira nebe makia fuang nakara ke sekolah biblak atau sekolah kitab atau sekolah teologi ne agradece ba imi hau supporta imi karek imi mai usu dalan hau atu dua hau si pronto atu dalan bahkan imi atu ba sekolah Indonesia hau pronto lur imi ba Indonesia para ita mai manan klamar ba maroma ke timor nomos liliu ba jovem sira cuidado ita ninia jovem odiak tambah menyesal atau kecewanya kemudian hari. Tanto jovem mane, tanto jovem feto. Quando ita la uja la cuidado ita ninia jovem odiak bahkan ita gasta utu tinia muris jovem abang baru ita la nikmati tinia jovem. Bangir tinia kajamentu ita la nikmati. Tambah dane maka akar kata ba ita kata mai ita cuidado ita ninia jovem odiak bangir atu cuidado ita teng ser badinas. Badinas halo saida, badinas halo relasaun intimo maromak.
le maromak ni le afuan gasta tempo le depois salo meditação ahi maromak mesak au fiar katak liu sidane maromak bele kualia ita buat barak tambah maromak sila kualia usila lehan tun mai Yes. so maromak kualia liu sini ne biblia ne be makni kerek entan takarak maromak kualia o ita le biblia sekar kita takarak kualia maromak ita lora saun idane mak importante ba ita joven atau ita nafatin lao metin iha maromak maske iha oin ba ita lahaten sedama kasi acontece mai bita fiar maromak si lao hamutoko ita no se cuidado ita se tau mata no ne sila usi kita ya minuto idadet mas lai. Wow, furak laos, né? Mensagem na furak. Yeah. Mas jovem sira ne be maka imi iha fuan hakara kato escola, kare kimi hakara kato aprende kona ba maromak ninia serviço sira para tu sahne samos itania pastor jalmen be maka ohin fona ninia sasin kita larang susar tambah Biblia diangkat bahiri talah mutuko Jesus betul tu sesai furak e depois buat tidak tan makne quando ita decidi tanian para tu servir maromak la belle fuan rua né tem que decidi dali dane babai tadi yang kata sekali keputusan untuk mengikuti Yesus selamanya Harga mati mengikuti Yesus tambah bahirita lauho Jesus mesmo que é difícil mesmo que é susar nabe maka aneso pastor dia kata la facilidade sai pastor mas be Biblia dia kata maroma fo Espírito Santo baita tu lidera itania moris então belum jovem sira hotu furak liu bahirita hamuto com Jesus né. Ok, no vamos a concluir com det pastor ni mensagem hoje katak o para jovens será bele mantém-se no moris santo. Lá ia menok perfeito sim. Mas bem estamos lá bele uji telefone de dehan haula sempurna itu uji dane hodi justifica tenian, hodi membenarkan diri kata lá ia bele perfeito então lá betir ao halo sala bebe repete bebe claro repete lá osa nessa né. Mesmo ita ten kata kita masalah nain mas be maromak ne fok bit mas ita tumori santo laos saya tiniak bit ita ema iha limitação mas tambah Espírito Santo ne be ne fo ne se ajuda ita tu foi ita consciência ne be diak no at o hireta halo sala dia ones alarma ida Espírito Santo alarma ita katak ne sala no mahirita lolos ne se ajuda ita no ne se fo benção ba ita ne moris então hanes o ini dia katak para ita mori santo le maromak ni telefon sita karak maromak kuliah ita le na maromak telefon ta maromak se kuliah ba ita lihusi Biblia se ita hakarak maromak kuliah ita halo oração também hina bama kita bel fasai bot hotu ba maromak no ita bel hetam força fo ma hira ita iha relação be íntimo hona maromak so ame agradecer teves pastor vai tenia presença iha minha let obrigado barak tambah bela share ona ita nia experiência no ita nia mensagem na be furak bela sai benção ba ami hotu no mas ba jovem será hotu no haunen to henedet ida tan makne kolega jovem sira la belu já tempo graça nebe maki hodi enjoy it hoita ni moris nebe maki ma belu já tempo graça nebe iha hodi saiduni masino na roman tamba depois de esse tempo graça da nesse iha justiça bot nebe maki ta se sora então saida maki ta to hala agora decliu usa itani moris hodi servir ba maroma amen los quedas ok Hauna então nede ta kuliah naru klosona no obrigado barak delatan ba pastor no obrigado mos ba a minha harenai será hotu maluk será hotu no memak nonton hela minha podcast né kata luha tu subscribe a minha canal a minha channel programa a minha sasin então a minha kata podcast ne bel lori benção ba mi hotu para bel hametin nito inteni fier betin Jesus Cristo ne be inteni Salvador niadet mak único Salvador ne be merece atu ita hahi ita fo glória ita gava ni naran então hasar mal fa fali episódio turmai how imne belong meli no how imne belong Isaac a minha saus mi hotu nia hare Roma benção